Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Badar TV Bekasi, Karawang, Subang dan Purwakarta. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Anwar Aksi. Kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan tema yang kemarin, yaitu masih berputar tentang toharoh. Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa qad ajma'al ulama'u ala annahu manhiyun anil istinja'i bil yamin. Terjemahnya, para ulama nih bersepakat dilarangnya beristinja, bersuci dari buang air besar maupun air kecil dengan tangan kanan. Jadi kalau kita cebok kalau bahasa Betawinya, ya, atau beristinja kalau dalam bahasa Arabnya, bersuci dalam bahasa Indonesia yang baik dan mendingan, itu dengan tangan kanan tidak boleh. Ya, karena tangan kanan ini fungsinya buat makan dan buat hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah berkata, ajma'al ulama'u ala wujubil ghuslu wa fi riwayati wa fi wujubil ghusli bi khurujil manni wa fi riwayati ajma'al ulama'u ala wujubil ghusli bi khurujil mani wala farqa indana baina khurujihi bijima au ihtilam au istimna au nazorin au bigoirin sabiab. Para ulama bersepakat wajibnya mandi ketika keluarnya mani. Sama saja apakah ia keluar disebabkan oleh jima alias berhubungan badan suami istri, mimpi, istimna, memandang, atau tanpa adanya sebab, baik disertai syahwat. Di sini lanjutnya syahwa atau syawaun kharaja bi syahwatin au ghairiha. Baik disertai syahwat ataupun tidak. Wa sawaun talazzaza bi khurujihi am la. Baik menikmati keluarnya mani ataupun tidak. Wa sawaun kharaja kasiron au yasiron walau ba'da tatrah. Keluarnya banyak ataupun sedikit. Wa sawaun kharaja fin naumi awil yaqta awil yaqzah minar rajuli wal mar'ati al aqili wal majnun. Fakullu zalika yuzibul ghusla indana. Meski hanya setetes keluar saat tidur atau ketika terjaga, baik laki-laki maupun wadon, lanang maupun wadon, yang berakal maupun yang orang gila, maka bagi seluruhnya ketika keluar mani wajib mandi.
Cuman yang saya bingung ini kok orang gila masuk mari ya. Karena orang gila buru-buru mau mandi. Apalagi ketika dia mimpi basah. Bingung saya nih. Tapi inilah hukum fikih ya, ijma ulama. Gitu. Saksikan, jangan kemana-mana, tetap di acara dakwah dan sulap.